ole India in China ho FCM somale pakwa abenti kan shevekanga heng apps ben ho hi lamman chun somzel dat ka soidon emo intimate ya amairo chu ka soidon lova amairo chu ka thu soi tu ri khongai taka mindong thlak sak turin ka nge na che India hian China ape ve theina kong hi atam lova indo ta se India hian a hnelo tu zia kan ria a ramdangin atan puyalo kan ti mai thei amairo chu ramdang hianin an economy chethak kophianin min pui duangem ti hi ril ruwa umta se technology ya aniemo economy ya aniemo amsa aniemo India hianin China hi kan khan lo viau maya chu kan hretho anga chumi ani awang chuan India in a pe thei ve na tok heng apps a ben ho hi lo man chun somzel tum hi khwale tui thani na ani angem mani ramle nam chan nan heng FC kan lam chun somzel donem ti te ril ruwa ngai to thau ila achan chu India hi musit viawin tiriam viau maila heilo hi chena tur kan nei lova China a hianin kan shelo mai thega kan hriat chu arin om thona I Christian ho anti du da ziate underground Christian ho antam ziate king tian te khi kan hria anga mizo rama chuanin du tokin Christianity zalen takin I kan lakal pui theya China hian min han opta se Christianity chu abo mai lawang mo ti te ril ru suang to ana alanga chumi ani awang chuanin Chinese ta hi lo welcome view hi thil ti si per ani angem ti te han ngai to rek taila atha in ka hria the tianga mani rammin ramdang abei vena a hianin lo tho pui a lo troi om hi kan ti tur ani don lom ni nge ram amel ma te lo tran pui hi kan ti tu zok ti te ril ruwa a oma manin kan lo ngai to ve thau ila India hian China hi a hne don lo ti hi kan hravek anga chumi ani awang chuanin khole tui tha ni tur hianin thil engvak ti hi emo thil engemon ti te luama ti angai lova tuna khanin heng China ho FCM aben ho ha man lui tum lovin lo nol ve meila chu khole tui tha ni na ani nga ye ke chu khole tui tha ni turin thei to pin India hi ka tran pui zel don ani jai hind